I set out on a narrow way many years ago, hoping I would find true love along the broken road. But I got lost a time or two, wiped my brow and kept pushing through. I couldn't see how every sign pointed straight to you. But every long lost dream led me to where you are. Others who broke my heart, they were like northern stars, pointing me on my way into your loving arms. This much I know is true, that God bless the broken road and let me stray. In the by hey, when we are Opia, like Kabuzia, humility is my pride, the tongues that the Hun can hold on in the year. Like when the local comes on some day, the low long shower, the bike book shower. When we are here, hey, as you have to Opia, the here and sure, station the he, Mercia Tina can name a salvation. Shimanga, came up sure to he almost MS Dongzuala, can hear. In Kanhun Sermang to he Opia for Reverend Parks one. Ani hi kulit on bial to pastor ani ya tin le kabut hirlo na min nei saktu tu hi doctor hana la plan pui ani ya ani hi mithiam ani ya ti khan kan sai tak pat me tin le kabu tlang zar na gun min man saktu hi professor KC la thamwani ani ya oh sorry khang khas station mi te hi tu ni ya aba khatu hin herin kan ti to lo me anga he tlai huna I OP ta na mi poi mo tak tak te in local khoma achung te anu te an nu pui te han yang chu an ni te ho amala ma hian an chua hei pushia te sang te hi chu kan mention kera ngai so an ya ziam mi te community cha local khom te koi kon ve ha OP chen te le vai chuan in soi mai hi nei lo chang ka dwa mai ro tu in zawai di khan in bom kim me ta sela kan lo lom em cheu ni soi dwa hei dar khata program chan kha kan tia mai ro tu ni tina kan soi ta kan khan re lo te ka kan in ha khoma tu na khat le ni som panga alo pel to a chu bang chuan in kan hun te kan chan so me do na refreshment la ei lo kan lo mani chuan ko na khan la thea program man pa he in chunga thing pui le chang kha ai pa the re ani ti kha kan soi ma sa du ni oh, the joining kan hun te chan nan hun sermang turin Reverend Lel Parks wana kan so me Thiên thiên sinh lâu gai khá sợi là chân chỉ tham mà thay gì cũng trang khát tâm ngay thay là đi chuan mi bây giờ chú amuin la mà phần số ba tim thua dịch ti cái này là anh đầu cái là tim thua soi anh mà nghe dịch ti ra lu a thầy cái chú anh là to lên hoàn tâm anh ta đi xì à lung ai cái chú anh là to lên thầm hoàn nín anh làm đòn xì à thu mai rồi cái chú anh là to lên lì hi là rồi chuẩn đòn xì à thu mai rồi cái chú anh là to lên lì hi là rồi chuẩn đòn xì à phèn na đi ta mà tụi họ cái chú anh là to lên anh là tay đòn xì à mi không ai thấy tất cái chú này thô lệ không ai anh là đầu đòn xì à thì lúc mà thiêm hít cái chú này thô lệ có thiêm anh là một đòn xì à rồi là xiêm tu cái chú này thô lệ có thiêm pha với anh là một đòn xì à rồi nào vả tụi đi du đã tuang tu cái chú này thô lệ vàn ram anh ta mi xì à nên phải thu mình sống sạch theo luật sẽ amen với nia hiền cần phá pa là làm quia le kabu zia masaper lang zat na lia chene dua rong wa puite
kan som chewa in tak senga sun tam tak senga he le khabu asiam kan popara siam tang ka huna in lo tel thei hi in lo kal hi kan lom he maya in chuwa han lo tu kan sai mo la ni tu la kho ve la ni hin kan tu to mi dang ta na hun han pe vak hi hun tu zia kan te to ba in har sai em maya chu ti chung chunga an long wa pui te le kan le rual te u le nau te o pe se pui te le mi pui mo tak tak an ho tu te in lo kal thei kan long le maya kan thin lun takin long thu kan soi ni kha kan ta lam du ani moi ni a hian hatiang hun thleng tu hian kan rilu le kan mangla ma ko kan mang phak lo pathianin min choi sama aro pui kan ti kan lo mani o pi he lo pi anin sa ka jakwa samkwa le pakwa zanore somni pakwa civil hospital zai chuani a anu pp sam lawar wangin zai chuani a pi chu om hau lawa pi chu ka biang lawa pi la ram thar pa som ni in dipu ka theng to a da hi la chen ve lo ni a phone ka to a pa hei pa dom tak mai in ei ta kan long pui tak zet se ni ti hi phone lo thenga kan lom mai ni ta tang chuan kan chuak le a ka biang long toilamati pan tu rin dipu chang kilometer za so tonga kan tan le la mara lim tak mai fi kha kan lu pha aro pui ko pa mani kan pa bro top na hian hun thang hi om na sak pa ama ko hi ko nge ni ko hi ke lo copy kan son na sa a ta chuan Manipura lekha anjir tan ve a primary school nursery kal ve a ta chuan anjir tho ve a anu anjir chwa ve le chuan APC a ke ko le khajir kan chuak ve le BD kan sir ve le a ani po adu tlang lam kanam tuwa First Services of Assisting IPV Roman Catholic School ate Pilapui School ate School primary school and kala tin dor pui Presbyterian English medium kal ya karin son le ta patang chuan policy pa Saint Maria Gority akal he le a khan primary school so chuak ko ve ta high school middle school kan ti ang zong te hi kilama champai lama zero pe le a champai lama hian Springdale Academy English medium an lut ve le a ta chuan also high school an kal ve ton also man exam tu kha hostel a pom tu ni tia panan ti ve a an sera ha khopa an ki ni ring khop na kan anu len kan va to yang re na hostel en ta te chu kan tia ani la chon no ma ti phia maya chatak mai ni ti pa first division a pa sa distinction letter chu distinction chu pin chi lo ma se letter mu no mo subject ko mo zong a mo mix a te science a te mo kan long le a so pang chuan ka thiam angin kan tia Delhi lama man school patiwa ta chuan kan da tha 12 zo tu ri kan ta tha ta chuan a la hok mai Delhi chang ko da kar mo zat la na kan wa da ro pui man an school kha tu takania still son mai ni lovin thil chi kang hang nei ki ma support chung chuan wi le na je thei le school kha lo nia ro pui khok mai a nei po tha a fi man po tam re nga kim mai hi school ha on mai kon chui chen om fek doctor theng ko thei le ka ka tiang gan school khan nei si kim khok mai a kim mai hi school tang hian om no le tung ro re hi an nei kim fek ki mai a
ta chuan kan wata a thatakin zo ta tang chuan Hindu college sai ziak thing ve lo maya mi te nga pinge in papa chu Hindu college sakal le Hindu college sakal hian Hindu zir dia lawa Hindu zin pakhat manjir lawa India Ramma college tha an soi khan ta chuan an lut ve thei lo maya ziak thing lo mai ni ziak thing ka hat le maya se pathian lem lo tan yang Hindu college sai ziak thing ve a ta chuan tak mai zau le ta tang chuan MA zir turi Hyderabad a in ziak ting pe le a Hyderabad a hian MA takin zawa lo hawa ti hian MZU lama kan chong tai sak khop MZU a thei har le ma English department nak ti chu chong tai ne kan plan thawang wanga a interview la test lai zong zong po in kan chong tai kan kin mot maya pathian ni ma wa tan yang a ti ve ka maya kan long ne maya ti chu mai chu la wa amai to de la to hi ja re phan pal tlang ve le a lo man nei chu in tu da hian PhD English an zero ve le kan ya kan long ne ni ke kan ni chu English medium ra reng la wa sei yen kan ya ale khabojia ko hi kan man lo khop ma anu ne ko kan ho khop me kan lai na ni lo khop mo ya ama sa pui chi la ta ro pu ya kan ti ya tiang to ki kan be pa tiang to ki kan pu ya kan tiang na le mo ya po ni kan thei thei kan lo mani kan chu pa tan le ama tan ta po hian mel lung kan kun mani ya chen me dual u le nau te le rong po pui mo tak tak te le kun na tak mai se ma ha ti ma in local thei hi a ro pui kan te kan lo mai chu han long thu soi sen lo kan ba ni ti hi kan ta lang sa ma chu chu OPS zin kwal zin kong ania chu zong zong a chuan pa hian in kwai zela mun phang a lang phang kan oma chu zong zong te chu mi hring a lai tua chuan kan tan mal som anani ti hi thak le ma se kan tan mal som na tu kha lo ni fek ani to chu kan tuar ma se kan tan mal som na fek kha lo ni a mun phang ha le tlang phang san fi le mizoram mun phang ha kan te hi pathian mal som na fek pathian ni lo khoi na fek khi lo ni voi ni kan thleng thei hi a ro pui kan ti a kan chu to point long thu in ha kan som mo la ni ti kan ta man ani sum tam tak ain ming that thi than zo kurang ya ti te thu hoi al ta chu ne nga tho le nei hi la ro chun ton si a ti ya humility is my pride ti ya zo chu le tiam chi la ma le tiam ko la ma voi ni a hian zaya min oi turin tu ma kan ruat lem lo ma ra chu zai thiam em mai pa ni an chu ran mai ka ma hian albatros singer te tin sang te za te pon chua zai turin kan lo bo sai si la wa voi ni chen zai thiam te min oi don la wa ama chu ran thatak kan man te ya ro chu kan dei se ni pathian ma kun tong cha không ai tu kan lal pa le kan pathian ni rem do le fel fa ni ke ni hallelujah amen 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 he na lal pa ta ni lal pa ka pathian vai ni hian nang ma sak kan suang chi a he program hen lai isu krista lo lal ber se o se i thara hiam ni min kan program ni wo plan se chi la he hun lu tak mai kan theng thei hi a ro pui kan ti lalpa kan pathian min choi sang ze la he tiang hun ko thele rak thele mang thia i khong ai na kan sana wa min lalpa kan pathian kan valo em amen hallelujah amen 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 kan phu lo kan suma iron theng hero pui kan ti amen hallelujah amen 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 lalpa kan ka phu lo em ma se kan san to ri lo zuat to si ni voi ni a hian
kan khen wal kan long bol pui te kan ho tu ten mi wok theia lalpa kan pa long le long thu kan on sel non le kan program zong soma nang lo cheng la lim le long taka he program kan mana kan ti the turin I khoi na kan lalpa is officer mi kan di le amen Part so na chunga kan loma ani hi tuna ka soita kan khan polikon bial tu pastor ania class 7 kan ni lai thon kan jai varan china op te ne Saint Mary Gority School College pa kan kal hawa kan in ko ma dia kon bial tu pastor ani lai kan in pia lok me a hen anom china chuan op hi ka han soma an karin tin Saint Mary kan min thal zia Saint Maria ka kalaya ka chalang nei chan berber ka Alabama mi du ama min lak sampek ni abang kan jai bar ni chin mai ba kan photographer kan chin bokani hun hi nakina adupian ta na thu soina a soi cheu tur te khanin ru lam lo in boat sai tai la humility is my pride le khabu hi eng tung chang chiang nge ani le khabu thir lo na min nei sap turin doctor hana la an pui tuna kan lo so mo benira kan host amo sa chunga kalome buna hele khabu futam mai thir ro na bun mang tura ke te lu minon som hi opia chunga le he hun ba sai tu de chuwa tinnu takin lom thu a sa in kan soi du'a le khabu hi azya lama kadin man be awang hianin a thir lok na han nei hi ka tikhat khop ya Reverend Dr. H. Ronald Abale Khabu Calvin Theology Chungcha Azia Nakha Abu Pahni Khakalo Preview Ve to Akhang Khale Khabu Theolog Na A Kutkalo Thak Ve to Na Chu Ani De Umeya Chu Wang Chuanin Azia Tu Min Be Sei Na Te To Kan Phalawang Ti Katlaw He A Tu Ti Wa Chuanin Literature Zirlai Ve Chin Kani Awangin Hetia Ang Poetry Collection Chatak Mei Han Theolog Ki Kapur He A Ki Ko Thei To Pin Ke Inbuat Saya Chu Ti Wa Chuanin Kan Soi Du Chu poetry hi chu art ani na angin ke a theolog tu po hianin ka hmu dan le ke ma a tho dan kha koron soi don ani maya azia tu opia le lekina alak siar to te tan po kan ngai dan te kan hmu dan te kha alawin ang lo pia thea ma se chu literature ro kuina ani thong sia chu wang chon angai khak dan po ni lo thiam sak don ya kan share chu angin abu min hi humility is my pride hi ania azia tu hi dal om puya opia ania ale kabu hi he za somli pakhat a cha ania a publish tu te hi opia nu le pa pupa le pima ni te ania ani po kalom pui khop me ma ni papa te le khabu zia ni han publish he ni su a thot bia karinga tin I achung te support po adong cha in ka sha zia tu thiam tak ani ba ka van nei tak ani ka sha tin apong moi tak mai hi silicon thua doren creative sina akhoi ani a tin a type setting le a layout jong jong hilal din phela roi te ta te a khoi ani a akut nu po amoi na mam chakpa me a ani hi nakina vote of thanks nei kuna te anna din zo karinga kan te lo me anga ale ka bu size ko hi hanlek ve po anwa vek me a tin bu khat hi chen zani man ani akon hi kan soifia anga banner a hianin kan hu thei vekin karinga ale khabuko ma longlem ohun te khi akon chang ko hianin ngai nom hal em me ni le khabu te hi achung thu ko akhok chhuak thabe rin ka sha akon hianin ale khabuko ma hianin tui chunga longlem kan hu a khi long hi azak tu hianin aku face a phekwan a po hianin aron soifia the ship of thesis Greek Mirror an pasal cha thesis long ani a chon chu ta chuanin ship of thesis paradox anti he omatu tu philosophical experiment khatan ni a tu ta chuanin thil ni na identity tak tak hi in ye siama in ye shil ti zo na kha hanon chop chwa kan ni kan soita ang khanin he long hi Hingbung shang ka siam te ani a tin adong puan zar te a oma akai mar tu shui te a oma tin akal tir tu akar da te a oma chung zong zonga chuanin
engber hian me khalong ni tir tu ti zo na kha han non chop chua kan ni chu tiang chuan in machine kan ni na te thil re re hi ang ni na identity te tu hi eng hi nge a material a man wa hi nge a function a na tho dan nge a form a lan dan te hian ni nge eng hian ni nge ni na a identity hi pe ti kha zo na khe khan de me kha an ron chop chua ka thesis sa long po hi han chia dar tam fitila man ro thar in a ang che che hian han siamila kha lungai ren kha alam ni angem tin zo na dang om le thei chu man ro kan ri thon to zong so chang chuanin long thar tak han siam le ta ila thesis sa long kha kan le ti thei tho nge khoi zo khani a long ni ta ang ti kha zo na kha identity chung cha nga aron chop chua kan ni atopa chuanin he paradox ya ni min le to tir atum re chu thil re re machine emo machine lo po kan ni na chung cha nga identity chung cha nga han objective truth adik fak pakhat hi a om thei lo ti han ni a identity ni na chung cha kan soi hianin kan soi ang khanin a ban bua emo kan lan dan mo kan na do dan te azir khanin kan chan na kha lo dang lam thei don shin ta ani hemi zu la hianin a le khabu mi humility is my pride la hi han soi pia chun zom ta ila a le khabu a khe kwana reface a hianin a zia ku hianin ngei dum te mein a ron zia ka heta hian kan soi du chu opia preface a ngai no mani a poetry ku zet hianin a preface a ngai no ma poet chatak ani wa ka social and cultural critic chatak ni in ka sha chu wang chuanin poetry bu a chwa zo hianin enge moni social criticism lampang le khabu han ti chwa atan ta ot em le tiang lampang hi english zia pe chu kan da nei lo lu ka chu tiang atan po chuanin a ri ru lo seng se ti kan do sa khom me kan zet tel nak do a booking humility is my pride hi na china paradox kan soi ang che khanin humility tom na le pride chapau na thil pani in ang lo lu tu kal ko sentence kata aron da ang ta paradox ang ko in kan clear theyang chu azia ku hian in mizo society hi chi tak le mun takin a cleara chuta a thil mu le ama ton shang chang te in mizo ten ma sang chang to a mizo kan tam lu na bet tak ni kan lo mai chin kan lo chuan ve en chin ko ngai na chung sang kha aron zia ka ko ngai na hi mizo te min ti mizo tu mizo ni na a bet tak ti in kan soi phong china a chang pi chuan in kan chapo pui hian chin te po ti la kan soi swa lu tuk lawang chu kan ro lu tuk hi sap chunga thumal in ma hian in ani na tak tak po hi a khok chuak zo lo ti in le len chung cha ga po hian in thi thu kan pe chhabia china ni ko ngai na chung cha ma hi chuan chu kan tun lai ko ve la chuan ke ma ni nam pui te chunga chak he mizo nun zimbo hi kan lan chwa ti chang kha atang china a shi thiam ve lo le min thut sak ve lo tu te nam dang te la ka han lan chwa ti kha kan she chin ani chu azyak tu po hianin a ron ve in ema apa thu soi changa kan ngai thak to ang khan op te hi hun shang an ma phai ma te po le khazir no om sa chunga experience shang changa hitia angai dan hi ron le ni in ka shia a mizo to ngai ne kan lan chwa ti na le kan lan chwa ti dan hianin theibi du sakbi ti big ani em o ti chang tam tak kha ani le chinin ka shia a chu he le khabua a poetry tam tak a ron be chan na po hi ani a tlom ngai na kha ani na tak tak ba nun pui a in a le lam thok a opposite chapo na zo ka kha kan nun pui ta lau zo chin ani chu ti lai sa so a paradox ni a ron pho chwa lai ni in ka shia a chu ta chuanin kung ni in a buk ning hi a thir in ka shia a humility is my pride pakhat na a chuanin tlom ngai ni kan nam nu na bet tla kan cultural identity pakhat nam dang te ngai twa chuanin mizo te min ni na min be big tu ani awangin tlom ngai ni kan chuang ani humility is my pride chang kung dang a thir le thei da na chuanin tlom ngai na kan nun pui dang le kan lan chwa ti dan hi kan nam pui te chunga chau kan dan ti ra huam chin le fak le chon moi be se chuin a she thiam lo le thut lo do te chunga chon kan lan ki le shin si chu wang chuanin tlom ngai ni kan chapo pui ani humility is my pride e zong khanin a clear le thei boka chuta chuanin a former ship of thesis paradox a khan hanlet le ta ila manlai kan pi le pu ten lusum ban sum hua ma tlom ngai na an lo nun pui to chin kha bul na chuanin Christiana zirtir ten na nente ke ma na morality kan share thiam da shang te nente kan han kal to kan han chopol ta a chuta chuanin tlom ngai na kan lan swat hi dang to kha alo dang ta ani
tôm ngày na ti ming la pu si khan ani na tak tak ain ale lam thok zop a opposite chapo na khatan lo vul len pha ti zongin azia tu hian a ron da ani in ka shia atu chu ke ma na shia thiam dan pu ani a heng zong zong hi ka soi chwa thiam phak bak ai ngai nom le chiang hian op hian in a pu face a hian in a ron zia ka a pu face hi pek sari pek ret lai ani in ka shia a e chu wang chuan le ka bu cher chin tak takina introduction le thungpa shoi tik an han skip tok chin ang dilaw khanin hele ka bu hi chuanin a pu face hian in poi takin bul lo chen ulati khanin a cher tu te po kan som du cheu ni a chung thu hi han sui zau don ta ila he poetry collection a hianin poem sunga panga a uma azia khu hianin chenlia aron chen changa chen khatna hi all for Clara ti ania heta hianin poem song paruk a uma chen hi na hi abu ming choi tu humility is my pride ti ani a poem song paruk a le a tin holier than thou ti chen thumna hianin poem paria ta uma a to per na hi chen li na leaves of life ti a hianin poetry song panga poem song panga a uma ni a chen shang kan lu chi ma a kan soi ma sak du chu opia poetry a hianin mangai na lam aziak ani emo namle khotlang chungchang aziak ani emo sa khwana le chungchang le art chungchang emo po ani se section hi ta hianin ama opia ni na shang ki a chiar thei de tin ka shia a chian zok nan sa training han sui ta era there is a little bit of him in every poetry ti khanin a fe in ka shia literature scholar ani na te pastor papa ani na te rongbo tu chung ko ASEAN ani na te tin mizo tangwal ani na te heng zong zong ki a le khabu a chen ki na hianin poetry ki na hianin kan chiar khanin ka hmu a chutai tak chu a poetry ki thu tu ni in ka shia a all for Clara ti section fa saber hi ama azak to po hianin preface a book hianin wan soi pia Clara hi a muse a living muse ti zok te ang tu le la lama ama inspiration pe tu atana mi tu tak ani ti asya thia a chin khan a pon sawa hianin azyak tu in mangai na lama atong sya te mangai na tong sang ahmu dan te aron zia ka e Clara hi introduce a phalen ka shya lo amaro so mi sawan ne tak ani in ka sya a tin tu la ya dula tambal in mangai na ko nga ko PDA kan ti mo social media lama halak te le ti sya changin kan ni tar lang na sa masi hetia nga thule la a poetry in zia sak hi hetia anga PDA hi anom pe ka ti awan nei tha ka ti ashnabi ka tia thala ka chu boi khatan la aral me ya thilpe te po kan le ya ka din pe aral me ya ma se I thule la mo ta khan in zia sak tu hi chuani ngai thwa na tha le tum tak tak op hi na sing don di in ka sha tu wa chuani he section hi apwa chan me chetan hianin a shut dan do hi bashi thiam phak don lo ma ila achar tu ni na chang ma po hianin a hi he don ni in ka sha a hian poetry chu a hianin pakhat zen cho hi kan soyanga hun a rei lo zok nan 2021 love poem hi ka du bero nya hi section a hian kina po lo chair le ula I heta hianin azia ka soyang khanin azia tu opian ni hi alang chiang chin ka sha a chen la ki kan chiar lo nga I am a child born from a doctor and a pastor. Prayers were but a list of tasks for an apprentice of faith. Abundance kept me from pangs of boredom, but contracted habits of decadence and pain. Were people made for one another? What do we need to be for one another? Are we for each other enough? Or rather the right crooked bricks which piece to complete one another. I tried my best to seek the source, the purpose of our love, only to realize that even if our words slipped meaningless, when confesses strip and fall, I'll fall in love with you some way or the other, always. Boy hian he poetry hi chair tu te po hetai bi chu uluk takalo chair tu rin kan som du chewa tin chen hi na humility is my pride hi abu ming choi tu ani na angin nam rang le khotlang mun bi chiala ani tlang pui hloma op ya ka mangai na lama abon lawe ka tin ni lawin he section hi a strength a chak na library ama a chat na library ni in ka sha tin khotlang mun ne na kal ko tak kan sa khwana tung chang po pastor papa ani na anga a clear ve na te tin mizo tangwal ani na anga a experience ve na te a changin ngai nom to me na ron
aron ziaka aron ziak ti ai chuanin mizo tong hianin eng hianin nge soi fiang o katia critique kan ti hi fear ta karon thi na hi aron pe chinin ka sha atu chu a poetry ti thu tu pon ni in ka sha mizo te kan khotlang mun le rin na le kan sa khwa na kan kalpui dana du khop lo na tam tak ane ti asya ta masi hin te hi chalai thingrim phun chiar thu le hla sakya mi le ani lo ti asya ta ni athil ze achang hianin achan chu aziak tu hianin hen society le culture aron soina point te hi atang jok chu observation at fear na ani me ba ka khanin ale khazena ate ani tinduna ataka atom ni de chana aziate ani hloma wangin akhat cha azia dana po hianin confiatin athu po akwai sinani mizo khotlang mun ne he ve de tak tak te tan chuanin kan ame ri tak tak tu ani hloma hen poetry te hi tin chumi pya lama chuanin kan soite lu chu azia tu hianin mizo society chiat ni le thatlo na aron tar lang sakya ani lowa hemi section a point om te hi society and the chang chezok te minol pui na kan endong le kan hnual swat chin pui tu nei lo te ta na o aron swa na ani awangin he chen bi ka point om te hi ka du em vek meya ro pui po ro pui ka sha a sa khwa na kan kal pui he kan kal vung pui em la ya kan khotla nga mi hnuai phong ber te din mun ne na a in mi le si lo zia lai te hi alang chiang in ka sha a poetry chang hianin he section hi ka soi thiam dan ber chuanin a call for moral and social reform ti hianin a chiang berin ka sha a chu bang chuanin he section hi omze nei thu ber le ni a thu ken po sakhat chaber ni in ka sha abu poetry hawa hianin hemi chenjinga do ka nga me he section bi ka hianin masika do ber pakhatที่กันบนเชียร์มาเพกสงฆ์ประมาณนั้นอย่างนี้มีดิโซมิวส์ที่อันเนี้ยเฮียนี่ดิโซเตกันนี่เอ็นก็ดันเตชานีกันเชียร์เตดันบ่อยเลยดิเตชานีกันเชียร์เตเลยมีดังเตกันบัดชนดันเลยกัน mindset กันโลกันที่ build ชาวดันที่อาชีพอารมณ์สุดชอบที่มีกันเชียร์กันเชียร์เลยแล้วก็มา I don't talk back against others teachers parents nor elders. I was taught of virtues that must surrender speech and humility that must kill the questions I hold within. I walk on ideals set forth by others, modesty, patience, quietness, humility, gratitude, kindness. I was taught by rote verses prescribed for my body and soul. So I won't ever bother or ever question why. I must learn these rules and never ask those reasons why. I don't talk forth before others. Questions, answers, and rebuttals. Critique seems rude. I shy away from truths. Meek, mizo, mute. He poetry ka doon na elemen so mizo chalay ang tatani na araw sa siyang kasya ma hindi zot ngam lo to the highland to kipin ngam lo kani na laite kan no panti da changin to or tour ngoi tour resilient in school at ko kanin zirti na sa mase tu na shin tu thil cha lo do na ko nga te thil cha highland na ko nga te thil cha hindi to na kipin na ko nga te min ti do is a chi na ni in op hian ron so ya he kan din mon kan status wan so na ani ni ba ka chalai te ta na chawna ani bukin ka sha chuang chuangin he poetry hi toite ma ni se thil ti thei tak thuken nga ni in ka sha ka ngai em ani khang ba ka khanin murderers of all murders ti te rings of my soul ti te silent zombies ti te involuntary Christian celibacy ti he nga yani op yani pastor papa ani na ang le rong bo ti chung kwa ani asay yan na din at saka hotlang le ko siyang dipon aron akmu dan nasa takinaron zakin ka siya ahin dahil siya na umitatani siya to ditan po kan sabi mo to hair section biki to uluk takin laut siya sa ulakan dua hindi at uyan kaya tum hindi soy atum tilay po kang ay ko so atum uluk takalaut siya to rin kan insom do ani din chen thum na folier den dawa hianin point pariat a oma a chen housing a chuanin point le tian berani a hen poetry a te hianin a ziak tu hianin
ama chung chang a ron tar lang na sa in ka sia atin a poetry ton po hi confessional poetry lam rong kai le na ni in ka sia he chen an ni ho hi chu pastor le doctor fa pa poet alo ni tak dan te ngai nom to me na ron zia ka tin no pan zwa la ya school nun him tak tak te covid la ya athil ton te ron zia ka ma se heng personal experience ama ni mal thil ton bi yaw yaw a ron tar lam ka ra po hianin social critic ani na hi aron lang le chinin ka sia he hianin a poetry hi ati hausa ka tin le chon a chen to per na hi leaves of life ti ani he ta hianin pon som panga a oma a title hi what could men upon leaves of grass te po min shirt swat tira he section a hianin a zia ku hianin manu na thil ton le a mu shang shang ron zia na ani be bera rin ain a diverse ang rena tom khat to pa handa ho har sa a poetry chung chang te AI chung chang te tin awi bobby chung chang te tin self help book chung chang te on ja ka self help book chung chang te chu thalai chung chung ya ni chiar ke la ka ti apoi mo tu ka ne he hi ka sei zau lo me ya ma sin ni chin ka soi tak ang khan heng chung so a hianin machine nun tu zia bidang te ne na kan in lei chi na relationship poi mo zia te alang chiang me in ka sia a he section na ka point du AI can beat me ti hi amoy ka tilu tuka hi kan siar le no ka nga ati la pa hi tu kan skip me nga are lo so na AI can beat me cramming 5 novels in a single week watching movies before exams studying long hard after you got your degree exhausted exasperated and excited at little things cool rock cool buck cool bone cool stick breaking promises, holding grudges, the fear of being rude and inconsiderate, the joy of being a simple prick, chicken scratch handwriting, toad choir singing, clumsy, forgetful, messy. I'll blame my dad for losing the keys I found on my desk. Being bad in good things, being good at bad things. How can AI ever beat me if I can't even beat myself? A poetry hi asia ka tilu tu kani he pon ka do na chan em chu machine kan special zia le kan ro pui zia hi aron khot swak chhe in ka sia atin lo na atlo zia tam tak aron soi ka ra khani machine special zia ka ron ho the ni artificial intelligence siam chop khol thiam na le the ni in min tuk the nya lo na tu chu pathianin artificial ni lo natural taka asia kan min siam kan ni a tiswal the ling lo the lum oi lo the pitau chin the hi chin kan ni na lai hi min shin kan ro pui na lai chu ka chia hianin abu hing ne te po hian in ni ta ria in ka sia a chat lo na lai zong ta ka ro se tung si khan machine ro pui na lai kha aba hu the ke in ni he poetry hianin he pon hianin min ngai to tier chu machine kan ro pui na lai der chu kan chat na kan thiam na kan thian sam le kan thil nei tama te ni lo win kan thong na le kan ni pha hiam na zo kan tin lo na kan hu chian na hianin min ki ro pui chi na ni ti he ani a ram nam le khotlang siam chat na ponga te tin khotlang kan khotlang ra be a omme ni hoi hu zok ten chan cha an lo chan ve the na mizo tlangwal au pla ani na angin opia poetry te po hi man ro tlong tak he tilaya ramshai tu le ni hausa thil ti theite na an nei ang li lo ma se he man ro tlong tak poetry hianin mi te thin lum khoi che tu kong enge moni tala social reform lo chen tu alo ni nge the na nin du sakna ka tlang ni ka lo ne